And there was all of them say NDC bet me winning about this 2024. NDC ebe winning. Obi obey na dey say obewia abemu no. Meba be fa odwan akoko kosua snap na be bodua ade ato aye abato no so. Wa obewa so obewia madiama MPP. Antoine Sonya man na nyawo. President for no boss adua na to so. Ipedua bo pa duabo is my hobby. But what do you experience now? Me Bashida kodua mu school asua duabo. Me ko me movie actor bi ye bi madema MPP. It me anka nyese kan people from ko BC from acting na nkasa no. Me nse de wo fa ho hyem gidi. Agareza mo ba aka me no me nyɛ adwuma. And two, me say into mining. Na de obi wo nua ya ade na sa ade ne nyɛ so tia wo nua na wo nua ne na. Sare de and say Jimmy some message say because of say me wo ya ade na sanya meti. Se uwo US, UK, ana Canada. Na se opese wo send ska ema wabusuafo ewo Ghana UC Lemfi. Ani Lemfi ewo Lemfi so no se wo send ska ma wabusuafo a secure ena ye was 0 transaction fees. Ani 0 transaction fees. Enti fa Lemfi send ska ema wabusuafo wo Ghana. Na Lemfi so there ye exchange rate na any the best on the market. I we do Kumasiano. Kumase atame as baby I baby so I time more. But we do Kumasiano. Baby at time baby I am so I am time. Now be yourself. Kumasiana na wote. Akwasi Kumasiana na wote. Akra ni nyenye Ghana. Ni nyenye Ghana. Accra any Kumasi Ghana, but a song Kumasi Saints and a song Accra Saints. Accra Saints here day, and a Kumasi here day. Because you know Benya Semo. Me must make a more Accra Saints here day. Okay, say baby born and now baby him. Exactly. He not born him. I no born him. Na wagasa no che. Oh, my city. Na waka wasem. He na him. E na him. Ya go bo. Agoso ye be ma che baby him no baby born. Me can go to street. Kumasi. Baby be one ma habon. Baby be bon. Kumasi. We just I can't even Kumasi. Not two ways about it. Agoso Accra baby one ma. O di compare Kumasi a. Kumasi baby o compare Accra. Sanity o. I say we can baby neat. Kumasi baby neat. Back Accra baby a time. Kumasi baby a time. Yeah. It's you know Accra baby a whole time no. Minimum ho. Accra baby a whole time minimum. Oh, Accra baby a whole time no. Where's our? Where's our? Me tie the make Accra baby a whole time minimum ho. Uni baby a time. Minimum baby a whole time. Because baby a mete no. I want me time. But Kumasi baby a minimum na mete no. Whole time. Kumasi fa na. Bon. E na time bon. Na wa kan kre. Mem wo be se twam se de wo ko eye keyeti a. Subini eneyi enkofo ko toilet etubola edigu on. Hwe on sent. Look at it. Hwe sent. Me be me ba Accra baby di. Baby o be ba Accra wonum di no. Edwe na minimo ameka. Kumasi ane ya wo metete me. Kumasi a samre no anka baby anka baby anka ye gyae na e kohwegu nya sane mo nyanka twam kasi hon ne to eye tie figu eni sane mo nya sinka twam so still ye je sane ma na e wo se eye dwumaku a o metimi agada bola e de fifi mantem ne de ko tuagu baby no still se dwumade ni nyina enkoso ye etu bi twam ubo baby na hon tantantan ubo bi na ho kankankan eni ti no sa kankan ye no apammi Edme fi Kumasi e ma ko chanka. We Kumasi nye niti wo to akotana Accra. Exactly. Agasi obe asa next na wo si Kumasi am fo be chesi o. Me ba ku se me ba Kumasi a obi a so me ka bia no. Kumasi ni obi o te Kumasi a cha be ka jese asma bigger kwesi kan no kre. Enyi kontumpu. Wo ye wan kasa hwe. Me do so me run about. So run about me do me bofu. What the project Koso? Project Koso interchange. Also run about. Say interchange yes start say you know. Just imagine say your president e cast obeboa sa menema na ko no since 7 years in say ye yank ewie as say be to aba na me hu say
obaja ho no mu ne bi ayi akata ho afe na time aso a budget bi atoko mo so unka no kre nche nipa unka no kre o de afe na ban na start unka no kre anyim na make afe ne hu sa ban na start afe na wo hu sa ban kan sa but enkan say afe ne start ya start just as o kan ho yes afe na ban na start na swampa say 7 years atwam afe na mo be coin na ufi so ame ba ho no mu no traffic ho ufi krofo mu ba traffic ho ufi ketie ba traffic ho ufi abepoja hye ba traffic ho just imagine o kasa from the point of say we NDC ninti na o kasa asem na me kasa the point of say me ye Ghana ni na me fu Kumasi na e wo say me kampuntu nsem e de ba Kumasi na me to me because me hu say obi wo chebi na o kan di chebi I compare eye Kumasi a dem ya chebi your president achim chebi your president na Kufuor Krom ofri eye the main road to eye Accra junction so to chebi ho nyina no wifi sir yes o konya wifi so wow kokore so ti ase ho nyina street light from a junction so to chebi oh okay ko de ko zero say kru ise mo say mo nyina mo di NDC stars no say mo na di NDC sika san ne yare amamo ma gege say yo bia mo bia sika obi no aju obi sika tie ni ye kasa stars no ebi mo kasa na for instance me kasa ni nyina empuntu a na pese ba kwase hana meti hana me free hana ye wo me hana tete me hana ma me nyine papa nyina wo eti o se me primpuntu de ba me krom eno no ni ade a na Kufuor do edada ye a asem o kan wanya amaya ene ye free na chini akopɛ de ono no betima be ya mai ene John Dramani Mahama e pese oba no be mai me ade ba ko be me fɛ ni sɛ senke nam eye fɛ ni sɛ anke nam Kumasi nyina no na ka bia e say ties e bia no ma yo ana me ka sɛ sana ka me pɛ ka be se ka bia anke timi eye na ka me ho to me se bia timi se pɛ na e be na obi akoka obi ho ase akwese aban o timi nyene ma nyina bi ha se first name ti say o ba MPP ababan ya o ma ha nyina area ha kwan nyina mo sa de gugu so ma na tik no kotafo a ya ye Sofia kwan nyina mo gusu ye e pan konu nyina enya asphalt e won fiche ntesu se niam ya ko na ni ma fiche the way fiche no ho emputu em yo ye fa nyine main road ja fiche no ye fa nyine main road ni ya ka se fiche da as onye citizen da bi as you are not a good citizen in football e won mante mo ya man nyina asphalt listen to me you can see a dust in small road itself but the actual main road okay asphalt na so obi enam eye enkan eba obi nam friend say techima ne so oba be fa asphalt no so but mo be ni fiche obi enam techima oba be fa fiche and because all of them say NDC bet me running about this 2024 we are sure say NDC bet me running about no two ways about it NDC e be running enunti ana asofo kukudam o ma be bompa ye aka say Onyankopon e de oman ahye John Dramani Mahama sa ne se wa ma menya dia ne sa asofo na ompa ma omu nyina na omu ye fake don't you think say asofo be kan say no magya to asofo ye je omudi enti no makasa ne kwa de oso orene enti ye to aba ne declare na se wan orene a mo nka se wa wiem asofo ne nsem no maka no fair enough omu ntimi wiem because Onyankopon tumi e wo Ghana so ana Onyankopon tumi so no ebo papa no ho bai obi a obey na dwen say obedua abamu no ane ososoro encounter ebedua simchim na me twen amena beka udin be 1 month to abato no be ba be fa odwan kokko kosia snap na be bodua ade ato aye abato no so wa obe wa so be wie madiama MPP Antoine Sonya manu na nyawo ma bodu ma twitwa kokko ni nkosua ni nyina go be say be 1 month am ya to aba 1 month I be to aba ana meye be the public go be friends and trofo no ma boss adua na to so be friends on trofo ma bodu no ma twitwa eni ma ayini nya de egu so ma bodu na beto ye hwa de
John Mama Baumia, Nana Jane, Dr. Napo. Who is see near? Who said John Mama Baumia cried? Everyone finds say, Naponi Nana Jane. Oh, yeah, March, let's say. Me first antimemu. Anka dey fe ne say anka napo. Anka ofri eye asantimemu na anka yinya support so. Na anka napo ntimi na so but the woman say Oma say oman no e de oman anim unyam no atwitwiri fom ama eneyi napo e ba be fa saa entuma gofi no be katenanim ama obi a ompese obedo se de napo si do no no obi free napo echi adakọ eye ma NDC nti ene napo wonenim unyam kese ewo asantimemu una work sa e pa chew ni nsem bia no transit bia o make ye ama nkofo gya sa o transit no so no ene ama omo a omo ntimi nkase napo anim no e kase nanim e kan nsem a enye so ko say napo e brother to me. Okay. What you say? Me napo way back. Say the napo city no. Enye politics a na nim say napo betimi aka nsem bi. But because of politics nti no, napo timi gina no e kan nsem bi ono ankasa no so okone so okotranse no so odwene won hu ni sasema okan no. Why mfo so? Okay. Enti no ya na ye say o sa e ba be dane na no a obi be ka say e bia asema napo kan no be dane no. Enti napo afa ne say ni nsem o kan nyina no then of the day ni nyina na ye say e politics. Oh, okay. So what you say? Okay. Okay. Enti be say napo ka bibi na say mini ni share support ti mo na kwasi say nya politics an kamenka. But because of politics they was say meka. And obeka. Okay. So what you say? And you know, ye was strategies bi on ma as a politician no, omu betimi aba abonti aba beka. But inwardly no, omu no, nenya sanity. Political talk. Political talk. Well, you no big question na share we yasem come about just say akosi dey me nya no ha no me jana akosi akra de. Akosi na say obo bloggers. Blogger ben na what say mabono. Odi nsem papa fence mebono blogger ben ana woni umbo okay the obo no hu so onye blogger minim so ya blogger but ensem be no odi ya e deserve se mebono wugina we so ya blogger yes mabo umbo me de ntina memo wo so ntimi mo me enye mitimi na mo metima bo metimi abo se udi ensem so a eno no me no megina so na ma di abo wo ensem fo okene bi ni de ensem fo ni say obeye on takra wo jem okay ade onyankopon boss bo asase no ompe so bitwitwa unua bi na ntini so be kan se eni ade atumi aso so enka bibia na beka na be fe na fefe kwa so aka se misusu se minua no beka eni ntini waka se ban sa se pene dia ene na wo se fata se ye wadwini mu se de esi atot chemafa wadwini mu daada no e wo se yetimi kenya wadwini mu etimi peja enti se wo ka asem na asem na okan enya meka cho se de okan enkoyi enti blogger ben na wo gidi se bigger quiz se ma bono a enebu abono no obi friends so abo obi aso oni obi interview abo nipa na so hwan ya oh na se wa onim ne obo de o ka cho so onim no director no mo director ba ko kuma se director bi skate enti fe ne say bobo so obo na so ema omo kram so enye right se oni obi be ye obedi nkomo esa ebema obia ne obi di nkomo a also all right so betimi aye de abo no esa ye no sa no ne ye wo chi ne yesu meme de so ni me di nkomo necessary nkomo na woni me di no so ni me ndi nkomo a edi puntuo ebeba now de sakasaka ebeba no all right say o se me bo na kwese wo se ma ka Ghana obi abo me masema me ka Ghana bia me proof me ni proof amenka ka se ba kwa me ka me ni proof e wo Ghana meka me nkanta because of say me I believe in creating a tree me jidua body enti me nka se mo a enye no kre e fantum nua so enti sa me bodua enti no yes me dua boni nti ana me ka se me no kre betem bia me mahu se me nie ma me ye bia no kre kwa so na me ye enti sa de me bodua me pedua bopa duabo is my hobby wo ye made ne se me bodua me to bodua me bodua so be nyawo me bodua bo mu strategy o
me to bobia e do na do me ye e kire niema udi 14 days wo so dae na wo gina nsuom udi 21 days wan kasa bu hu say ase de wo dware nsuo no udi 44 days now na start tatai afa no yes but what do experience now me na shida kodua mu school asua duabo wo yes your body asu wo dua no wo ye onim kaso twesika no onso osika no wo ya we unim yes your body a nyabata ko sa cast no trouble you today enya ni say mega Chris mene mega Chris controversial man and I shall say papa kuma say we Martin akwese yegyina ya akwese me say yesi duo twesika no wo sika ya ena mse Ghana so yesi dua bonye wo a wo be promote dua bia etime chi de dua ena wo so wafato na de bia dua akwese asan actor wo so ye movie e de 2 go 44 na wo so da dua sa nti ofi say eduabo ntimi ntwam da ote kokoso nana abra say no bi abodua eduabo ntimi ntwam ade kontini say asisi ni ntwato so eni mi huya mahu eni nsemo a yebeka ma unua ko eye ensohwem yebeka nsemo unua ko dem unua wo bekire no eni nti na me bi ga kwesi say sanye mani nyina no so de to me so dia ana mebodua na da teteme ho tienie enye say obi ti wo saa na makobodua saa da bi wa meka sima fa nto me so a me modua anso me nkai wa meka me mo but wo be saa de mani dia enu ni because ye onima pi wo no ma enye say wunua wo ni ye wunua enso obi ahwa di ye ni nua yeah dey say na say basa the only option is obetimi abodua enso bodua no da tete ho the best way no and say acting na nkasa no me nche de wu fa hu hiem gidigidi say first no ade me de mu hiem the whole Accra production bi e be koso Accra bia no me ni leader e wa Accra ye mo production so Accra almost YouTuber me na ese mitwa eti se de Agameza etwa wo Kumase no Accra Agameza mo ba Accra me no mo nya ye adwuma na ba Kumase so aye hu me ba Kumase se pe na eye 1 or 2 enema bi ntie me de ba Kumase me me Kumase for say ebia na me ba be ye ebia ye be betwa movie anase se me ba Kumase a ebia na family no na ebia wo say me ba na 1 or 2 bi we am by the angel no ni be ma wo wu ntina ma me eba ati ase enka adwuma na me ye ndoso and 2 me say into mining is it also mining yeah say mo mining we galam say say mo into mining akoso ye galam say me say mo into mining we galam me galam say mining we say ye galam say me pa cho da bi and chere mining type be na we am the type of mining type be na me dey na professional me dey abide in sense so na me ye type be small scale mining because you call mining we say we ye galam say me pa cho ti o concession no uti me too so obi ka so we mining na na say the word mining here bof kasa but so won't take the word mining na say so go kasa me galam say any pa kon na dwum omre na me ka say chirem because uni kasa mining uni menya ka ne say mam fanto fi so omo ai won ba be fi abai ne so no unya ko kasa pa no mo pe o site mo sha say ache mining no me sha say ache enje ne menya ska no so sha ache azie se me da so wa no say no aga me da so didi nkrofo na say eze nkrofo didi man pe na say o say NPP breso crampo no oya mining Chibacho ye do kobo kaka area aba be twa wai we dey try fast we dey akoso kare say a obi nti was wan kirem a ye ka so ye galam say NPP breso a wo ka say aban no enya kra no sabe na wo ye mining Chibacho me fi here mining na nye na wo if you mining me starting your mining adwuma aye 2012 na nyene mo into mining yes me tell na work I won't because of say me coming some won say we no we go afu mu na so akwese omo mo say nsuo no kan ho bi me pa cho me che say me nye galam say o me say me mining uni mining obuase me pa cho agency obuase they dey na professional what agency obuase if do say ni awo ho ache there exactly do ye adwuma we agency precisely
We are doing a boss good man. Precisely. You're into professional, you're fake. Mentia say, you should hear Juma or say, opposition in the company or way mining in mouth. And I say, okay, a whole mining industry or Bossino. A professional one are buying Diana. You too good at Banza will be a moon hour. Precisely. You too good at Banza will MPP are buying precisely. And I was a political and 2012 let me go more. 2012 let me a daily. 2012 let me MPP. 2016 me to Obama MPP. Me ye Juma di my MPP. Saturday me ye Juma Royal TV. Yeah, because agenda 57. Ajako na me ka ho. Yeah. What you say? Until I can MPP for Omoji MPP this one from 2012 to 2016. Maybe I could say to him the whole movie industry. Me kwa me ni nipa ko yi bima e de ma MPP. Obi no obi. Obi no yi sense Kennedy. Wow. Me kwa me ni movie actor bi yi bima de ma MPP. It me I can say MPP from ko bi sim from. Okay. Me ni nipa me yi manim e ko yi sika e de ma stadium. Aye, ye no stadium. Saksaka park no so. I want ye. Yes. Me ye bi ma o. Saturday me na me mine dada. Yes. And I still your campaign here on omoda so ma wo ho. Ah, na nda so ma me wo no say me chairman dwen. Ya dwen chire. I go who did you argue no? We ha, omo ga say nim say bigger quest we MPP ni from 2012 to 2016 da so ye. Ene ya nana ene e ma bi agene nsem. The president na kufa ne me bi agene nsem no. Still omo hu ni say me no kweka e ba ko. Omo ni me obi me ma mitimi ya de na say nyam tim ka che mama de oye nye o se akwase no kre. Me papa ya de na say nyam me ka chere o tim se de me ka de ko me ntwa kontompo. Enti no obi a me ni ya adwuma bia beka say bigger quiz o ntwa kontompo. Royal TV. Mr. Bankwa obeka che say bigger quiz sans ma mo kan nyina no ye ntwa ma akosimba do beka no enokre papa kumase boss ani e wo nya no papa kumase meka bibia o se me say bigger quiz beka me boss e be meka no say akosi aka na enokre because of so mun nim say akosi mi ntwa kontompo sana metie eti me ntuma me mine na wo kan na me ona me ka say watch them here but one chemu pa yi na me nchemu pa yi because o ka say pe o ka say bigger quiz na say ne o ka mo say nso na me nye galamse o afena wo ka cheche me person tell say me nye galamse but mo professional mind ABC ati ase obosi gold enye ne ati ase yes it is a quest it is a mother so titi kumasi ene say mutimi edidi body atoto ne buy atoto we are on kasa ntia omo de omo be den body atoto ye aduane ni penifo ne di me kasa ntia young boy so di body atoto na ni start kondo na ko to body atoto ejo niska what's kind of digo ba jeso niska dey be nya sa gobe dey yidi but ye oduani mo no ehia fo dey di wo ka do say woody pizza na say woody me bo o say pizza from me different me pe o ehia pe na mo niska do me to di da ba you me pe woody wo fo woody pizza woody niska do to pizza woody niska do pizza yeah what's your name busaw and me busaw I don't know. So be here no say unya no. Maybe so. Who your campaign man NDC? Who your actor? Debe na NDC aban. Ahihye adia to ho amamo actors and the movie industry ni nyina. Who say nunti as an actor no. E also koso a campaign edema NDC. 7th August 2015. Ana your president John Dramani Mahama, ex-president, Oba Kumasia. Oni ebe trans e kan se si etwi tu abane de mana. E hye shama yen. Eni say obeboa me ya passe ye film bill. Okay. Obesi theater samaye. Ye twa wi a ye bekwa ko premier no. Obesa asi film village so amaye. Sa ne ma me ensen a wo kan e de kire no. Ana e gi ne tum so obeye. 22nd August 2015. Aho ana yeni ankasa so ye papa Nana Kufuado so bae anu so ne betra se ka say sansem a Mahama ba we kan ni nyina no oboa onye mayen na onu ni mom ene betima ya mayen okay enti no Mahama beduai ana Nana Kufuado betutugu ye otutugu ye no ko fangu ba bi
na nka ekyire no nka ye gye betuma be fadua no otutu gu no wahye no wahye de no otutu gu no wie no kwa wahye no ama ise no osa prakwa akoto ade no ka so be no wanye enti ese no sansem na ye ni ye nyanka se papa John Dramani Mahama ehia mu e was 7th August of eye e waka ana oka che Creative Act for say samin sema me ka che mu nyina 2015 nyina afei munye se mu beto ma me na mu hwe se me nya na enti the promises I already promise 2015 no and when we see studio say oba abo be say amaye anything exactly eye first 8 years pepepe ana oka asase no enti no yin nyina na egitum say ana onya be kasa asem na de chen ne de ane yes amfa ye vote no emfa no e de mana obetimi amare boy wa nye na this was so be ye nti na obi say o say some pepe. Wow. Yeah. Wow. You as an actor, but we must have some way. And Chebia Mr. Beautiful about 10. I can't say me for a Jacko concerning Sinise at the point in time. Now a Jacko person in the Juma. Now who said Jacko who's I said or pick it, baby, general person in the Juma. The producers, yes, on base one any Jacko say beautiful. Who say a good say as an actor, bet me about 10. Abeka fellow actor once Juma Munina was a mokasa net as a Juma no. I'm a say no, Sinica, Sana City, who is an net here. One time I just call me Mr. Beautiful, Omucho Sinino, Nami Yamba Slim. So that's also miracle. Now, all the Nami Yamba Sim. Okay, what I say. Until Omu problems now, Omunya, I want to me. Nami Namaka from Yamba Fire. Oh, okay. And for me, Tama, me ba, America from San America from a status of you see where Jacob Bang Manager, Jacob Mechanic. Sam Renning now, no Mr. Beautiful, now Unya, and Namaka, and you soon dada. What I say? Ha, and to the side, misunderstanding never down on Temu. But who is a year? Too good, sir. Say a yes, saying, Kai say, Mr. Beautiful, a politician. Oh, okay. A Jaco, a politician. Oh, okay. In Tieneno, Omu, a politician ways, but in normal moving and talk. Senior Beya, or be able to make proof, say, the political party or one, a year fool them and Grammy say, the political party, a bit in Abba. Oh, okay. It's a Jaco, a campaign, the man MPP. No, also campaigning the man NDC. It's a beautiful campaign, the NDC. But the woman says, so be a campaign. Let's say, listen, I'm the moi. Which you put a neighbor to your face. Oh, dear, no, that's a decent baby, dear. And a more young person, Mamma for a Jumano and the room. And you're the room and the baby white day. Until you're Mr. Beautiful, 1 year. And you all because I also know one side it is on ye. And yes, often go fellow actor when he must say. And you often go in Massive, and then was in Uguno. What I said, but a book for Cassie reference. And what they remember. Send a bear, or Kaka, send a bear, or no reason more they can as a politician who be as bones and beautiful some Canadian. And to me, so you be see me okay. Sana Jacob's bit himself could never be known so I can also side with ye. As I say, it is Sunny might be saying it, dirty politics. Ye Jumani, a show base. Okay. Ye bang managers, Muntini, and any soldier for, and in your police for. Yeah. And it is some tissue because my Jumun 7 and Mode Bob 1, Jumun 7 and Bob 1 tea, Pena. Ye Jumun 7, I said the Bob 1 tea, because of say, what we a bang manager, who do Jumun 7 Bob 1 tea, Cobianti. When the new bank manager now, water for a year, first echo bank. When the new a year bush, a bank manager, Obi anymore, and you wouldn't want some bar one tear, Obianti. By year only the video will be almost a bar, Obianti. Never got as a sanity, and you know, be a senator, say, Yahu, Yabaki Kayon, but here. So I say, you can count one, and you know, yes, a investment. And my investment ain't me measurement and for Omobi membership. You go, I say, Nancy Obika say, Sunny Mo so and I'm so my contract bill in your fabric. I'm a 50 gabin. What's it day? What's it say, Abro, or basically, can I send some contract bill in your fabric and come back direct move be a soprano.
nipa ne tin some boys ka fa na wono wa mana okay say fifi gabi na be kan asem yes ono na kan nti no so aka dia and meeting ka because ono na wo say e ba sa enu obi ani hobi nti ni say no kwese nya no kwese fifi gabi na de okay mo say na eseye adwuma me so no sanse nsem obi so ba ye no so no obi so mam contract kese pa nti no ade a de say obi ade contract be there's obi dey say no dey it is that here indeed is that here and me dey say obi keka obi won sam kakra na obi so aka obi so won sam no dey ye be keka ho but ye wie ho nti na ma oya Frank Narrows ano oh na so boy dey so boy dey say no me nti say friend say ba fine for so only na fine Frank na so Frank me dey fine that say me just me dey fine that only na fine ai na de obi wonu ya ade na sa ade ne so tia wonu na wonu na sani de en fait Jimmy some message say because of say me wo ya ade na senya me to me me wo ya ade na senya ro ni di akwesi na mama kan cho ye twae we dey fakra ro di akwesi upa jai na no ye ko ball ye kama na wa ko rush na wa oh I say we say ukuti atamfoma wo ai say me peso bia be pema sem Bible si nipa nyina do wo adue be man na dwirimu ne si nipa na dwirimu omre no pese obi ado no wo ti we so pese obi ado wa no dwirimu omre sa ai ne so nwinu ko akiri e wo se wo ti o meso man hu nse empempem do empempem so taw so sa dwini ba utim se pena wo num drink ne so hu se uja si no adamfo bi e wo se pena fa drink no ko eni te me drink kwa me no o sorry ya what so me ma dia ba me ka so bi adomi no okay me pese obi ka so adomi kwa me mpe eno ka tem se bi ga quiz me ta no me ga quiz me hunya me fe me ga quiz o kana semu a asem ne no ko be ka me ga quiz o de sika ai tami the more ye town the more na unyini kosoro ba obi o ye papa bia no owuntem wow o ti ase ntu na ngo no hu ni se enye ni panyina ne bedo yeah wadwuma wo ye eka obi nkukwa na nka wo kwapo nka adwuma no kwa yese kwapo nka bibia yewo na nka adwuma no kwa gyaye yeah ati ase nti no emma obi asem obeka no mani buwa bam e wadwuma nim okay kuku wanim edinya odachi eda wanim mimi se opa kade obeka wo wiase bi akere me se me firi se meka bi acho se me firi se meka bi acho ne me hu ni se uye uti se krama fie hu hia me tantan mi enti mi fiu ba me se me fiu a me fiu mo wanka se utim se wo firi the way me se fiu wanka se wo firi enti ni papi kama se ma me fiu mo no yeah enti ba ko bi me hu am so we a dog enti mi fiu ba the me one se problem ka se we me respond no ba respond na me man no what tim se kai akona respond mi ye me so me respond no we se pa me tibi bot anua me to na ho na me ntiase no yes na so girl bi ka wase ma ofre ai ya niki ya e ma obufu frɛ me gidi ne fo se ma fa na ma because me say obekɔ kobodua sage no up to date me nya ne number se me nya ne number anka nsem nyenu pe na kemeka che on phone so ka me kan se me nu che no phone so na ka kate call ya niki ai ope wase mo me say asmo kind no asmo kind so be kai kind o kind o say obeka do kind o do kind na kai one of interview no ka when you can we ai enti me say me pese me si subio ya e na obu akofo mo because the way obu sifu ye no me pese me say ade na woni ni di nkomo no masem nim otimi kofa me masem betum e ka asem a enye se ko ka ne kire ni so so ampa se ni ko de na chi no onye bema ni ku ye bema enti asem o ka kire mi so ampa se oba bi ka kire ukun saa na wote e be o da na ne se enye o de so ati ase Matias di enti na me oni me nim no but ugina won maka asem e ya de a kire mi enti mintie na men kan to se ya asem o ka kire mi no so ma bema no da antoan so nya ma se enye wo a ugiri se ya se me ka cho phone so a obitima ka te phone ada otimi ka te phone na abodua na ka sense ka abodua no enti no wo beba be press wo beba be hwe me number abe frɛ me abe ka kire me abe chichi mba sambe no abufu ni ti me block wo me nya te hello mu se wo papa ma block no afini duabɔ na hyase enya no
ɛno na ɔbɛkɔ sumankwan bɛka kyɛ sɛ so bi bu dua wɔ fon so na sɛ ɔbɔ no so wotie a aduabo no nya wo sanity enti aso ya mi kibika mapɛ ne na ma minya sana ma me no ka metimi dia ma yes but wakyɛ sɛ mi hia wa me mpa wo kyɛw ma no enti no so pa ma kyɛw a metie in good faith but me manate aseɛ sɛ ya ma ne nka nsɛm bi fa nto obi a onim no so okay mesrɛ no na nipa enam nya na obi a na wadwen papa true ana ebia o ka asɛm kyɛ na ebia obi gya manaka mimi say no o ka kyɛ me no me hu sɛ oni na ye interview ni nti ana na me po obi sa no na ma ka kyɛ sɛ ya nsɛm o kan no ma ne nka bi do ti yanti do ti esu mu asekyire obi o mu bi tie nsɛm a ya kan no ebia na ya di agro but obi o mu be fana sempa na dey no dey so hu bega kwesi so na mabonti a na asi ni tim sɛ ya miki asɛm na o kan no nti sɛ na bega kwesi ati ase nti me to me ni de me ya me pese ensimo ba na me nim sɛ na ositie no obi tibi nka sɛ ma ne ha wo me wo ka sɛ ma enha me o ba de o mu ni sɛ me pese o be ka asɛm a me nyɛye ade ato me so oh okay sɛ makama asɛm ne so ne me nya adwo betima kyɛ wadwen but say wo be ka ade a me nyɛye ade ato me so ne de me defend me ho me defend me defend me ho eni ni duabo no me so me nyame da me obi no e made a me kasa de ade me di me nyame no okay me bodu ade atete me ho okay what I say so believe no me believe no me gidie no okay obi wo a wo ya na de obetima da me nyame yakopo fa ne bo onto ne ntem sa na omo ka ba nyame fa ne bo onto ne ntem ba me de ndie enam say me de metima ye within 14 days bibi betima sintiro me I believe in that no okay enti ne se me fiwo ne me fiwo se me fiwo de me fiwo enti men ka asem fa nto me so mra nya no kwe okay me jia hana ma pacho man because all the see me so is on US say oh so big a quick frame you say also papa je me srewa all the panacho ma me panacho ma ka me fa ne number kwa ma no fro no pa me say we obuasi afu no wan hwe a ofreda opekepe o hano o de age nti me panacho me power chawa man why oh meti mi nua bucket no the mark catch nya ne say ya onya abotre woni me bi ho why enye ni penya ya na yakika sansi na say uti no masa say rasta na say free me dynamic me run figure me dynamic me dynamic my me ho abosoma kotre wo be hu me na a different wo hu me na me the way me see ejira wo no omu wo ti me look young me come age kire wa e beje wo nsem ni nyina jira say enema bi wo ho ma me nye ati ase me efisi e wo me wo bi se sinifo nyina me nom sada me take alcohol da we motel na me nom menum as upa bisa papa kumase bisa obi a beka cho say yes we are going to be crazy yeah we are going to be crazy one menum sa won sheda dabi menum jot me nya bia da menwenam onwenam dabi me vegetarian da ma men kai menwenam eni pi won ma menye me ye training me bobo okay every debia entiro eniema emema ye wiki ntem menye eniema emema wo be wu ntem menye yo nyeme bi wo be ma wo ya utwumuta be wo ja yere sane me nya menye okay sanity ma we dey oye and dey say no and no two ways say be me bia pe enwamu the person na kufa do openwamu the person mahama openwamu what I say ote kokoso openwamu obi apenwamu so one penwamu a untime nwo okay and dey fact something very it is I can say big akwes penwamu a esene fata say e wo se me penwamu but ade ba kwa ya ne say we ka say e bia wo opewi unya kai a police for ba be hwe but me ka say me penwamu no obi ama police penyi kwa penwamu eto ma so for crap na so for mpesa yi oh iso no eba mo da me o say me ja kwesi na yes I go back to America na say but say why fresh there me fashion why fresh na why o po wan say ni bo be dey enje me say mo into mining dey che be go ko che mu ye all me be ga kwesi na share be di ko dey freestyle just etino ye be share ya po no multimedia in so to ye ko